Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on a simple review. We guys when you reaction ngangifuna ukubona amacele ukuthi uthini ngomacele. Umacele wasemzumbe umamkhulu wasesiphakhe because umamkhulu wasemzumbe manje umakhumalo so bese ixoxile uSibindi waze wayikitaza inhliziyo kamamkhulu hayibo we guys umamkhulu into ayishoyo ukuthi bengimlindele ukuthi aqale abuze mina nento emenza ubuso bakhe yabo ayizokubona ukuthi mayijabulile ejabuliswe yinto kunale comment udade wangibhalela yona nge-English engasayikhumbuli because ikude wayebhala ukuthi ke shuthi ke cele women bana that thing wena sisi wayibona le yanto macele ubejabule ngendaba yamacele lo kaSibindi noma engasekho kanti thina indlela sesiyibuke ngayo sasiyibuke ngothi hayibo Sibindi waze angamhlonipha kuma wakhe nani kanti uma wakhe uzojabulela ukuthi hey yithi amabhozi hayi ke umacele ube happy ngalomacele wakubo kodwa manje inkinga akasekho kwi-picture yilokho bengifuna ukukhumbuza ukuthi sikubonile. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga.